Radi naših gostiju koji imaju dalek put, radit će Stojkov Ivan crveni ugao iz Kumana i Daca Fatih Novi Pazar plavi ugao. Znači, posle ovog meča radi se meč broj 26. Prva runda. Vodi nogu, vodi, ne u praznu, drži! Tako je! Nogu u telo! Ajmo! Ne daj! Ajde što? Nogi u telo, ne ulazi u prič, ajmo! Opet, ruka noga! Nemoj da ti... Baci ti njega nazad. Uđi mu u obe noge. Kraj prve runde, molimo sudije da proglase pobednika prve runde. Sudije. Prva runda crveni. Meč posle ovoga neka se pripreme Stojkov Ivan crveni ugao i Daca Fatih plavi ugao. Ovo je bilo dobro. Čista. To ti ja kažem, dobri takmičari, onda ovako... Ne, ja gledam sada. Jer mi moramo jednog dana doći u poziciju da imamo tog head judge-a koji je mnogo da... Ima čisto pravilno, ne znam to. Niko nema pravilno govori sve. Takmičari, druga runda. Idemo takmičari. Druga runda, vreme. Druga runda. Pa sad gore. Ti! Nije, ono se ne radi. Daj si! Ne radi luksu, probaj ti njemu. Uđi mu dole, baci ti njega. Ti živ. Daj si! Ti! Nemoj poslati cenu, ajmo sada i noći. Daj si! Noći ti starče. Opis da pođeš, ne, tamo. Uzmu da ovaj boj. Daj si! I stavica ne zove. Kraj druge runde, molimo sudije da proglase pobednike. Sudije. I druga runda crveni. Pobednik u ovom meču je Šlezijak Vanja. Naredni meč, Stojkov Ivan crveni ugao i Daca Fatih plavi ugao. Dobro.